Haduk kendai ngut ki kertong ke Voice of the People Party VPP ha kasing balang kilali bantep kerteng kum ki kertong banyakun ya ki election syaka ying darbar ka Khas Hills Autonomous Council banlong ha ka arpoi trik banai rempang kini ki kertong ki kenthop ya ka kong ayan Dublin Lingdo Nonglight na Meliam Edison Kharumnoi na Maulai Winston Tony Lingdo na Nongthamai Seiborlang Warba na Maukenro Danny Langsti na Laban, Kitbor Siem na Nongkrem, Denzel Chen na Jayau, Lancaster Marbanyang na Mauplang, but Strong Pillar Karjana na Maukar Pentor. Haba Ajingkren, Uba Danny Langsti, Uba Dew Kurtong na Laban Constituency, Loong, Bayamanta, Kimdan Kano Kamat, Bakongsan, Hakani Kajingkun, Jangki, Yak Election MDC, but Gidang Up, Ban Penbed na Executive Committee. Uba Strong Bayakun na Pentor Umkra, Maukar Constituency, Loong, Bakamdan jing AAA yu ha kini gijing kon yak election namar MLA gathan uba Adelbert Nongrom udon ringkat ban kershan ha kini kedinsan election. I, Shri Winston Tony Lingdo, having been nominated as a candidate to fill the seat in the 16th Nongthamai District Council constituency, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 7th Mount Monroe District Council constituency, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kemahamat ni kungi berokot di MDC kejongga parti ni dia bu ni jakun ni kimat ketong jongga parti dia katakan ingin sayok lah hagi si banwan ringba ka State Executive Committee kan sepen bi ka manifesto mat pin sayok hi ka kopi sa barok di social media bagi press release mah sahabat pha ba kini ki an bai dai ba council atu hajing ijung pi pila yang ne dan don bi pin ba dia kita ngipat lah begini akran ni manta namar ngipat yo ka kopi begini puli binya ini ki ani batamai fi mod bagi nang release manta kini ki ani makanaru larangi lapoi hi ngidai ngilasong ko district council dengan labat ya kalakam ya hata kapor ki sala begini ya bisar benya begini pet begini pentrikam bat kalau dongkam ngin penbhai kita ki ani bali per kum ke parti pia perta pia dawa ya ta ka 3771 of kum ke parti pia yalap election. Ya kata ngasrai ingin nakalian ke tongka parti ingin saya keran kamadian ya kata. Dan kadang-kadang ki benang wan. Mentah kesengi ia don naka East Khas Hills iawan berokai ini ia don kendai ngut in total nilaiwan ngisa siwi candidate bain sawan ngatrai lesan analisis ki kin sawan. Ta hadu na piso don jikman ba kum kaseng pinjob ha kani ka election MDC. Aman banjupan rap kanya ta sing dali namar ba harang ini kisni la i ba kadang kikenrom kenam ka parti airu tinda kalyang jong pi hadu kanyo pun ta kacing kermen yo ka jing job Pi habangila mi sa khamat kum ka parti kacing kermen ngidon bet habangila mi madan pat khamtam ngi khun na ka parti ka VPP ba barok ki pai ba antai gelap hai khamat hi sengi kinwan ut sengi kata tengah trai ka yo sngo tengah po lenti sesengkin sini satai ngi tengi mi sngo bat pi se trai pi sngo nakaliang ka jong parti bat nangi barok ka biadon ngi pat yo sngo kita kumangal abatai mene habangi lami nak parti ke VPP bagi baru ipat ba kilap hai khamat sengi idon bi kata ke jengkerman bagi nya job ke ni ka election pemerintah eh bai dai bakani election akawa yadai bakata hajing sha nak parti nan yai but akabede bakata tiket ke bang napoi site ro kamdan yai namar ba nangahi ngala apply both side jangka constituency na ta kata ngi ha ka jing start jong party ta kai party ka ibet nga ban ya khon nang tai ta prang ya ka jing pha jong party ka rai jong party ma na kaliang jong MLA pat u ai ka jing kersan ne pi ne kum no pat ha ka ga MDC ya hadu mentahi na kaliang MLA udang dan pat ni party but yang pat yo kan honohi na kaliang jong rai hadu mentahi udang sa ba ni but ini dan pat ni do kan no pisos kan le sa ban job di ka một hai tuần trước nó là mang đi bài kẹp nó không được sitting MDC. Kata ada gaji sisa, kapan hab ikun sisa ya iba pian sen iba sitting siang mah, andre jingkerman kembali lawan badan ni mah,
mi hi nak parti yang bagi baik lah hai keman but ni dan kaji kerman boys ki an kembali lang ba dani ro ma ki an ki babon ha district council ha bang pat ban hang teng pat yo ban go through kita ki an pa pero ke mar bangin syua kran ka an hang ni kam lang ni ha ban go through tan dang la i bangin go through kita ti hang teng so so lagi badai bangin le ki bom dai ti ha ban ni ban bek hi ta Kamat kepakongsan ngalong menye ba naka manifesto kan sa release naka party hakisngi kibanwan tengah kerpat pise ba barok panya sumbahaban dang yaisa mo handai kawai pade kalong ba ngi kum kinong ki candidates barok kon hang ni dangi lapoi kathong ya kular bagi nya teli lang katahi kari kawai naka mat bagi kwa ban pensnoru sipai ba kejingi teli jongi barok hot ki MDC candidates mo para ki candidate barok